Reka nongere mbasuze mwebwe mukunda Neza Media TV, twizere ko mwamaze gukora subscribe cyangwa se sabone kugira ngo aya makuru rwose ajye bageraho gatanu kuri gatanu. Na makuru rero utagomba gucikwa kuko rwose tukugeza amakuru asesenguye, amakuru agezweho ndetse n'ubundi bucukumbuzi kugira ngo tukugeze amakuru anonosoye kandi anoze ameze neza cyane. Amakuru atugeraho aravuga ko rwose ibintu byongeye kuba bibi cyane. Turahera mu Burundi ariko kandi muri Republika Demokarasi ya Kongo naho ibintu bikomeje kugenda bidogera cyane nkuko amakuru atugeraho abigaragaza. Ubwo rero mbere yuko rwose tujya muri byinshi, reka mbanze nkubwire ko kugeza ubu ngubu mu gihugu cy'u Burundi politike itifashe neza kubera ko ari abagabo bahagurukiye Perezida Evariste Ndayishimiye kubigendanye n'uburyo igihugu kitifashe neza cyane mu birebana n'ubukungu ndetse n'abakozi, cyane cyane ko tumaze amasaha tuvuye ku munsi wahariwe kuzirikana umurimo muri rusange. Rero aha byatumye bamwe bavuga ko kuri uyu munsi akwiye kuzirikanwa uko abakozi babayeho mu Burundi. Hari umugabo witwa Pacifique Ninahazwe ukunze kugaruka ku nkuru z'uburenganzira bw'ikiremwa muntu, aba no mu muryango witwa ngo ni Fokode. Uyu nguyu nawe ukaba haranira uburenganzira bwa muntu hariya mu Burundi, ariko kandi nyine abawugize ubusanga ubundi bafata nkaho batavuga rumwe n'ubutegetsi bwabwo. Uyu rero we yatangaje ko yagize ati mu gitekerezo yatangije mu nkuru ye, yatangije inkuru avuga ngo leta iguhembye amafaranga 300 y'u Burundi cyangwa se 300 y'u Burundi, hama ugacupanga inzu ya 250, aho wavuga ko wahembwe. Ni ukuvuga ngo leta iguhembye amafaranga agera ku 300 ukishyura inzu y'250, ubwo waba uhembwe iki? Perezida rero ibi yavuze ko bikwiye kugarukwaho mu kiganiro Perezida Evariste Ndayishimiye aheruka guha ikinyamakuru cyitwa Yaga Burundi. Ibi rero akavuga ko ngaribyo bibazo bikwiye kuba byakigwaho ku munsi mpuzamahanga wahariwe abakozi, umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi. Rero mu Burundi uyu munsi bawugize wa defile y'abakozi, bagenda kwiyereka abakuru bakerekana ibyo bakora, mu nyuma aho bishoboka abakozi bagasangira agacupa. Ubundi uyu no munsi yo kwibuka intambara abakozi bagwanye mu isi nzima baharanira uburenganzira bwabo, bamwe bakanahasiga ubuzima. Ubwo ndi kugaruka mu byavuzwe na Pacifique Ninahazwe ati ni umunsi kandi wo kuraba aho abakozi bageze uno munsi n'ibyo bakwiriye guharanira. Umukozi aberwa n'impembo, niko basokuru batubwiye. None tugezaho umukuru w'igihugu we wenyene ubwiwe yigamba ko ahemba ubusa abakozi ba leta, ngo nibaje kurondera ibindi bakora kubera umushahara abaha ari ubusa. Ubundi umushahara wategerezwa gufatira ku kugene ubuzima buzimvye, maze ugafasha umukozi kuriha aho aba, kuriha uko yiyunguruza, gufungura no kubeshaho umuryango, kugura ibya nkenerwa vya minsi yose, kwivuza, gutegekanya kazoza n'ibindi. Ubwo nufa nyine ngo ubundi umushahara ukaba igufasha kwiyunguruza no kuvuga ngo kuva aho uri handi cyangwa se transport, kwishyura aho uri cyangwa se nyine ikode, gufungura no kubeshaho umuryango, no kuvuga ngo nyine ibyo kurya ndetse n'ibindi bikenerwa mu rugo, ndetse no kugura ibya nkenerwa cyangwa se ibikenerwa by'ibanze bya minsi yose bya buri munsi, kwivuza ndetse no gutegekanya kazoza, no kuvuga nyine kwizigamira. Rero akavuga ati kubera iki perezida we ahabwa umushahara ukwiye, agahabwa ibirimba, akarihirwa ibimwunguruza, agasumisha imiliyoni 3 ku munsi, akarihirwa ibijanye no kubaho kwiwe be nabiwe, ariko we agatahura ko abandi bakozi akwiye kubahemba ubusa. Atwere ki perezida abona umushahara, agahabwa amafaranga yakiriza abashyitsi, agahabwa transport, agahahisha miliyoni 3 ku munsi, akarihirwa byo mu rugo rwe, buri kimwe akihabwa, ariko we akavuga ko abantu bakwiye guhembwa ubusa. Mbega uyu munsi mu Burundi abakozi ba leta bashobora guharanira uburenganzira bwabo bwo kuronka umushahara ukwiye? Umusirikare n'umupolisi bo ni gute? Mu bigenga batari bake naho nyene ni nk'uko
ni benshi bahemba ubusa abo bakoresha. Hari abakora ubuzi bwo kurarira vigile, hari abakora mu maresitora, hari abakoresha batubaha umukozi, kugeza aho usanga bamufashe nk'umuja wabo. Ikitavuzwe co nuko co ni ikibazo cananiranye c'abakozi bo mu nzu cyangwa se nyine abakozi bo mu rugo. Ubwo koko uyu munsi urafise insiguro mu Burundi cyangwa se uyu munsi ufite icyo uvuze koko ku Burundi? Twoba hoho twibuka abakuru b'amasendika bamaze kwicwa bazira kugwanira uburenganzira bw'abakozi. Ibyo rero bikaba byatangajwe n'uwitwa Pacifique Nahazwe, avuga ko rwose politike yo mu Burundi nubwo President Ndayishimiye yidoga ko ibintu bimeze neza, he nahagira akivamo avuga ko abakozi babayeho nabi, ariko kundi ruhande akavuga ko abakozi mu nzego zo hejuru nkawe bafite amafaranga menshi, ndetse nawe rwe agatangaza ko afite amafaranga ko ntacyabuze mu rugo, nkuko yageze kubivuga ati rwose ngewe abaririra murire, ati ngewe wanjye kibirayi bihari, ibijumba bihari, buri kimwe gihari, ati byinzara mubimbwira ngo mbimenye gute kandi ntacyo mbuze. Rero ngayo nguko, reka ahubwo tujye no mu yandi makuru naho turebe uko ibintu byifashe hirya no hino muri rusange. Mu gace ka Cambombo hongeye kumvikana amakuru akomeye cyane y'imirwano, abiri kuvuga ko ari mu gace by'umwihariko ahitwa Nyarugusha. Aha rwose ni muri axe ya Karehe cyangwa se muri teritwari ya Karehe, muri axe ya Katare, akaba ari muri teritwari ya Karehe. Ni ukuvuga Cambombo village ya Nyarugusha muri axe ya Katare. Aha humvikanye amasasu cyangwa se imiripuko y'imirwano n'ubundi muri groupement ya Ziraro. Aka gace M23 yeruka gufatamo ibice bimwe muri ko ibyambuye ingabo za leta ya Kongo na coalition yayo, harimo Wazalendo, FDL ndetse n'abarundi na FARDC. Birumvikana nyirizina yari bakubise nabi cyane, ifata umujyi witwa Tuncunguti niba ariko bawuvuga neza. Uwo mujyi rero yawambuye ingabo za leta, ariko bakomeza gukubita urutoki ku rundi bavuga bati ntabwo rwose M23 mwafatanye kino gice cyangwa se groupement ya Ziraro ngo tubemerere. Ubwo bakomeje kugenda bakora uturindiro cyangwa se ibindiro bikikije ahakikije uyu mujyi ndetse no muri iyi groupement ya Ziraro. Ni nabwo rero kuva ku munsi w'ejo bahagabye ibitero bikomeye cyane, abo bakabiganjemo Wazalendo. Ibitero bagabye bikaba babigabye cyane cyane mu bice bituwemo n'abaturage b'abasivile, ndetse rwose banahitana umugabo witwa Sebutagwira Harerimana Jacques, akaba ari directeur cyangwa se umuyobozi w'ikigo cy'amashuri cya École Primaire Cambombo. Uyu rwose yamaze kwitaba imwana yishwe na za Wazalendo cyangwa se ibitero byabo. Aha rero amakuru agaragazwa cyangwa se atangwa n'abaturage bavuga ko byabaye masaha ijoro ryakeye ndetse no mu rukerera, aho ngo bakomeje kugira amerwa cyangwa se umutekano wabo utizewe bitewe n'ibitero bakomeje kugenda bagabwaho n'ingabo za leta zifatanyije na Wazalendo n'ingabo z'u Burundi. Bavuga ko ngo nubwo M23 bashije gusubizayo ibyo bitero, ariko kandi ngo bimaze iminsi, kuko ngo ari ibitero twakita nk'ibitero shuma, baza kubikora bakagaba ibitero mu ngo z'abaturage cyane cyane mu masaha y'ijoro bagamije kubiba, ndetse bikanarangira babishe umuturage yagerageje kugira ngo abarwanyi rwose bagahita bamurasa bakamurangiza cyangwa se bakamwica. Rero bikaba byaguyemo uyu mugabo rwose w'umudiregiteri cyangwa se umuyobozi w'ikigo cy'amashuri aha muri groupement ya Ziraro. Bikumvikana ko nubwo M23 yafashe kano gace, ariko kandi hari ibice bikirimo Wazalendo, hari ibice birimo FARDC ndetse n'ibice birimo FDLR, ari byo bikomeje kumvikanamo umutekano muke cyane, aho bakomeje kwica abaturage b'inzirakarengane b'abasivile. Muri teritwari rero Karehe hakomeza kumvikana amasasu, kuko nkuko maze iminsi mbibabwira n'ubundi mu bice byaza Kavumu hari ikibuga cy'indege cya Kavumu, naho amaze iminsi humvikana isibaniro hagati ya M23 n'igisirikare cya leta. Nubwo M23 mu minsi ishize yatangaje ko ngo ibiri kuhabera ngo ari ibikorwa byayo byo koza intwaro ndetse n'ibyo gutwika intwaro bafatiye mu rugamba zishaje, zikaba ziteza umwanda cyangwa se zikaba zishobora guteza indwara z'ubuhumekero. Ariko kandi amakuru yizewe aturukayo agaragaza ko hanabaho gukozanyaho hagati ya M23 n'igisirikare cya leta, kuko igisirikare cya leta bari gushakisha buryo ki bakigarura cyangwa se bakisubiza kano gace ka Kavumu, by'umwihariko ikibuga cy'indege cya Kavumu, bakareba ko nibura bagira ikibuga kimwe bambura M23 mu byo yabambuye, harimo n'ikibuga cy'indege cya Goma. Rero ntabwo byabakunda, ariko kandi abaturage b'abasivile bakomeje kugenda babigwamo. Andi makuru twahita twirukiraho nuko
mbere yuko twerekeza mu mujyi wa Uvira mu biri kuhabera bikomeye cyane, ndetse na mbere yuko twerekeza ku biri kuvuga ko Joseph Kabila yaje n'umujinya mwinshi cyangwa se n'uburakari bwinshi ku buryo Tshisekedi agomba kurya ari menge kuko isaha n'isaha arebye nabi yahasiga umutwe. Reka mbabwire yuko abasirikare Amerika iteganya kohereza, na amakuru avuga ko ngo yatangazwaga n'ibitangazamakuru byegamiye kuri leta kuva ejo, harimo na Actualité.cd avuga ko leta zunze ubumwe za Amerika zaba ziteganya kohereza abasirikare bagera ku 500,000, abasirikare kuva kuri umwe kugera ku 500,000 kuza muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Aba ngo bagomba kuza, nubwo nabonye harabihuza na M23 bavuga bati wabona ari ubufasha Tshisekedi yasabye Amerika kugira ngo baze kumufasha, ubufasha bwo n'ubundi yigeze kubusaba, ariko Amerika imubwira ko nubwo icyo yamufasha cyose batagikora batabanje kubahuriza mu biganiro M23, nubwo atari byo Tshisekedi yifuzaga, ndetse bo Tshisekedi yanifuzaga ko M23 yambura ibice bitandukanye biri mu mujyi wa Goma, Bukavu n'ahandi, ndetse n'ikibaya na Rubaya, ahari ibirombe bya Rubaya. Rero kugeza ubu ngubu Amerika baravuga ko ngo igomba kohereza abasirikare bagera ku 500,000. Abo ngo icyo baba baje gukora ni ugutanga amahugurwa mu gukarishya igisirikare cya Kongo gifite intege nke, ndetse n'amahugurwa ari hasi cyangwa se imyitozo iri hasi, bakabafasha mu myitozo ya gisirikare yo ku rugamba, ndetse n'ibigendanye n'amasomo anyuze nyine mu nyandiko birumvikana, cyangwa se amahugurwa bakicara hamwe bakiga. Ikindi ngo no gufasha abapolisi y'igipolisi cya Repubulika Demokarasi ya Kongo mu bigendanye no kwitwara neza mu gucunga umutekano w'igihugu, bakabahugura rero mu gihe runaka, ndetse bakajya bajya no mu bugenzuzi aho bakorera, aho bacunga umutekano. Wenda bakavuga bati turajya kuri site runaka ahari igipolisi cya Kongo kureba uko bitwara mu bigendanye no gucunga umutekano w'abaturage, bakanagenzura uburyo igisirikare cya leta cyitwara mu bigendanye no gucunga umutekano w'abaturage. Ibyo bikiyongeraho Kongo hari abagomba kuvamo muri abo basirikare 500,000 bakajya hirya no hino mu gufasha igisirikare cya leta mu gucunga umutekano, cyane cyane aho wifashe neza nabi, by'umwihariko birumvikana ko hagomba kuba harimo ibice byo mu burasirazuba bwa Kongo. Niyo makuru ari kugenda atangwa, ntabwo birasobanuka neza ngo tumenye ngo ese baje mu rugamba nyirizina, baje gufasha abajepe ba Tshisekedi bimeze bite. Nuko rero uko ibintu byifashe, hanyuma reka twihuta ahubwo tuhite tujya mu makuru ari kuvugwa muri Uvira. Ni amakuru yizewe aturuka mu mujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo, n'ubundi birumvikana ko nyine ari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aha rero amakuru avuga ko umutekano ukomeje kuzamba, ukomeje kuba mubi cyane, kuko nk'ubu ngubu rwose mu ijoro ryakeye havuzwe urupfu rw'umukobwa, umukobwa rwose warashwe n'abarwanyi ba Wazalendo. Izi Wazalendo na FDL zikomeje kwica abantu cyane mu mujyi wa Uvira. Aha nk'uko amakuru yatanzwe n'abaturage bari hafi y'aho byabereye, baravuga ko uwo mukobwa wari mu kigero cy'imyaka iri hagati ya 17 na 20, ashobora kuba afite 17, 18 cyangwa se 20 gutyo, akaba yarasiwe mu gace ka Kalimabenge. Aha muri Kalimabenge higeze no kubera imirwano ikomeye cyane hagati ya M23 n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. M23 muziko rwose kugeza ubu yiviriye Uvira ku mahoro, ikahava hakagenzurwa na leta. Ariko kuva hagenzuwe na leta, abaturage bakomeje gutakamba bavuga bati M23 wagarutse hano ukadutabara, kaho umugenzura Goma, Bukavu, Karehe, hamwe na hamwe muri Karehe na za Masisi, ko abaturage batekanye baryama bagasinzira. Ibyo rero bikaba byarakomeje kugenda bivugwa aho hagenzurwa na za Wazalendo na FARDC, kuko abaturage b'Uvira cyangwa se muri Uvira bakomeje kugiramirwa n'umutekano muke. Rero nk'uko amakuru yatanzwe n'abaturage bari hafi y'aho byabereye, bakavuga ko rwose uyu mukobwa yarasiwe mu gace ka Kalimabenge, nahazwi nko kuri ku Pikana, ahitwa kuri Pikana mu majyaruguru y'umujyi wa Uvira niho baherereye. Aha rero umutangabuhamya wavuganye n'ibitangazamakuru akaba yagize ati twagiye twumva urusaku rw'amasasu, nyuma tuza kumenya ko ari Wazalendo barashe umukobwa yarakiri muto cyane, ati ugereranyije ari mu kigero cy'imyaka 17 na 20, bamwishe urwagashinyaguro. Rero andi makuru akavuga ko uwo mukobwa yarashwe amasasu agera muri 3
arimo iryamwinjiye mu mugongo rikanyura mu nda bikamuviramo gupfa ako kanya nk'uko amakuru atangwa n'abaturage bo muri Uvira abitangaza. Rero bikaba byabaye mu gihe Wazalendo bakomeje gukorana bya hafi n'ingabo za leta, ndetse ibikorwa byabo bikaba bivugwamo n'ingabo z'u Burundi na FDLR, byose bikaba bihuriza hamwe mu kubangamira ituze ry'abaturage. Abaturage bagaragaje impungenge zikomeye ku mutekano wabo, bakavuga ko ibikorwa by'ubwicanyi n'ihohoterwa bikomeje kubakorerwa biri kwiyongera uko bwije n'uko bukeye. Aba rero hari n'abavuga ko basigaye babayeho mu bwoba bukabije kuko barara amajoro batinya amasasu ya Wazalendo, ya FDLR, y'Abarundi ndetse n'aya FARDC. Aha rero rwose ni ibintu bikomeje kugenda bibangamira cyane ituze ry'abaturage. Abasesenguzi ibibazo by'umutekano bakagaragaza ko hakenewe ingamba zihamye kandi zihuriyeho n'impande zombi hagamijwe kurinda abaturage b'abasivili bakomeje kurengana mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo. Reka tujye kuri iyi nkuru ikomeye cyane. Joseph Kabila yarakaye, yarubiye, yakamejeje. Uyu mugabo yari yibereye Eswatini, hari yari yagiye mu muhango ugendanye n'imyaka 40 umwami Muswati amaze ategeka Eswatini, cyangwa se amaze ku ngoma y'ubwami bwa Eswatini. Rwose ari mu birori nta kibazo. Hanyuma agiye kumva kimwe natwe twese, yumva itangazo rivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamufatiye ibihano bikomeye cyane kubera ko ngo afatanya na M23. Bo niko bamushinja. Ibi kandi byabanje gutangazwa na leta ya Kinshasa, ndetse nabo bamushyiraho n'ibihano harimo n'icy'urupfu rwose, nubwo batigeze batangaza ko bamunyonze, kuko ibihano byose Kongo itanga harimo ibyo bafatiraga bananga na Bajenali Makenga n'abandi batandukanye muri M23, harimo igihano cy'urupfu ariko ntawe bigeze bagiha cyangwa se ntawe bigeze banyonga. Nyamara abo bose batangaza ko bari muri Kongo kandi ko aho bari Kisekedi ahazi. Reka tureke ibyo ngibyo. Aha rero Kabila akaba yereshyiriweho ibihano na Amerika. Ubwo birumvikana ko iyo Amerika igufatiye ibihano haba harimo ibyo kuba ngo ifatira imitungo yawe iri muri Amerika, baguhagarikiye ingendo zo kujya muri Amerika, niba ari amafaranga ufite mu banki yo muri Amerika ntabwo nguba wayabikuza, n'ibindi bigiye bitandukanye, ndetse no kwisanzura hirya no hino mu ngendo ukora. Kabila rero akimara kumva ibyo Amerika yatangaje, yahise agaruka igitaraganya, ndetse rwose ashobora kuba yamaze kugera muri Kongo kuko ibyo bitangazaga ari mu nzira. Akaba yahise aza avuga ati njyewe noneho ndaje mpangane na Kisekedi wigize akaraha kajyahe. Hari amakuru agaragaza ko uyu mugabo ashobora kuba aje guhita yinjira byihuse noneho byeruye bigaragara muri M23, kandi ko ahita anafatamo ubuyobozi mu buryo butandukanye, akaba yakambara impuzankano akajya guhangana byihuse na Kisekedi, kuko uyu wahoze ari perezida wa Kongo n'ubundi yagiye ku butegetsi, ariko we yari asanzwe ari umusirikare, murabizi, kuko yinjiye mu gisirikare ku bwa se nawe wayoboraga Kongo, akaba ari Desire Kabila wafashijwe n'ingabo z'u Rwanda kujya ku butegetsi nyuma yo guhirika ubutegetsi bubi bwa Mobutu Sese Seko ku ngwendu wa Zabanga uyobozaga igitugu Repubulika Demokarasi ya Kongo. Rero mu by'ukuri reka tunarebe ibyo yatangaje. Reka turebe ibyo yatangaje rwose uyu mugabo. Amakuru aragaragaza ko Joseph Kabila yavuze ko ibyo kumufatira ibihano ntacyo bivuze, kandi ko ntacyo biri buze kuba byamuhinduraho, nk'uko amakuru mbona hano imbere yanjye abigaragaza. Ati rwose ibihano Amerika yafashe ntacyo bishobora kuba byahindura ku byo umuntu atekereza muri gahunda ze mu bigendanye no guharanira ko igihugu gitekanye nka Repubulika Demokarasi ya Kongo, nk'uko nabitangaje mu bihe byashize. Rero ni Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo, Amerika yafatiye ibihano kuri wa kane ku itariki 30 nibwo urwego rushinzwe imari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwatangaje ko rwafatiye ibihano Kabila nyuma yo kumushinja gutera inkunga M23, nk'uko nabigutangarizaga cyangwa se nk'uko nabikubwiye. Rero rwose mu itangazo bashyize agaragara bavuze ko bamufatiye ibihano kubera ko ngo akorana n'umutwe ugamije guhungabanya umutekano n'ituze rya rubanda. Ariko kandi bikibazwaho kuko Amerika niyo ihindukira ikanavuga ko M23 igomba kuganira n'ubutegetsi bw'Kinshasa kugira ngo bashakire hamwe ibisubizo by'umutekano muke.
Rero uyu Joseph Kabila yongeye gushimangira ko ashyigikiye ubumwe bw'igihugu, ubusugire bwacyo, amahoro mu gihugu cye ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari, ndetse n'igisubizo cya politiki kirimo bose ku bibazo bya Kongo. Uyu munyapolitiki yasabye ko uruhare Leta Zunze Ubumwe za Amerika rufite rwagira umumaro ugaragara mu gushaka igisubizo kirambye ku bibazo byugarije Kongo, bitari iby'umutekano gusa kandi bitari ibireba gusa uburasirazuba bw'igihugu, kandi hatarimo ibyo kuvuga gusa ngo ni ugufatira ibihano abanyapolitike ko atari byo byatanga igisubizo kirambye. Reka mbashimire cyane mwebwe mukunda uyu muyoboro, mukore subscribe, mukande like, mukande share, ubundi dukomeze kubagezaho amakuru atandukanye